Nyagera n'utundi. Mbese umuntu naguhaye None si kandi zizocamo. mu maso. Zizocamo kuko ndashaka kureba izire yawe. Ntabwo. Tonde wawe. Waruka kureba kuri YouTube. Kandi ibyo bintu ntibibaho. Ukurambima mu maso. Sinakugeza byose. Usitumie nguvu zako kuwanyanyasa wenzako. Huruma yo huruma. Niko sha. Wewe. Nibiki. Uticha za orande z'abandi. Hey. Kurapima iki izo nibiki. Uzonyicira mu ruzo wa mwana. Karibu. Karibu. Haya yawe. Yambo. Meze neza. Yego. Sio musaza ari. Muzee yarasohokeye. Waruje gusonesha? Hari ibyo twavuganye kuri telefone rero. Wacu mpima ibindi azabibandanya. Yarakubwiye ko adahari? Twavuganye kuri telefone. Sawa sawa reka nze. Wenda kubwika n'umuhuzu. Nimara gupima usanze nanteranya amaboko. Yagize nari cyo mpima kandi ngo Simutu nyinshi. Akazi kari kari kenshi. Yari amakazi n'umunsi. Uzi gushonesha? Ikanzu cyangwa ijipo? Ikanzu y'amaboko. Amaboko maremare. Nizere ko Igera ya jeans. Ese ko ndumuyumva. Mayonzo. Agarani na bana. Grendel. Igera haruguru gato. Aha. Iyi si ijoro. Ikanzu. Mentre usa amakanzu biza bisaba za estetike cyane. Ariko tumenyereye. Usanze nahireye cyangwa usanze naso? Ego wambabaje. Hangane. Hangane. N'ubundi haragara ko mpindukiye. Ndumutaye kutegeka. Kubera bari zoshika. Abatari Goraka. Nyagera n'utundi. Mbese umuntu naguhaye None si kandi zizocamo. mu maso. Zizocamo kuko ndashaka kureba izire yawe. Kandi ibyo bintu ntabwo. Tonde wawe. Waruka kureba kuri YouTube. Kandi ibyo bintu ntibibaho. Ukurambima mu maso. Sinakugeza byose. Waje? Waje? Nahejeje ikanzu ujya uzoza kuritora turi na kane. Uza kuritora n'iposha ariko urasiga avance. Oya vasi namurungikiye kuri Eco Cash. Iyo message ndayambwiye.
yari yakubwiye ko wanza just twabigana kuri sawa dusangire wa yejeje sawa ndakibazo neza cyane wakoze karibu Waditaye karibu umeze neza ego ndabona akazi kakurembe katumerena mwavutse murakomeye cyane iswari mzee yaherekeje ariko yambwiye ngo nibikunda araca muri virali bindaje gutora uko umuntu telefone ubu nyine nuze gutora ihuzu ngo ari hano ni urgence kandi yambwiye ngo yagiye kugura ibikoresho nyine azosonesha ngo amahoze yawe nta kanju ryanje yagusigiye ni wowe nyandite yari nsigaye ariko yambwiye ngo ngurambe ifaranga nta faranga namuhaye amanga 20,000 ndozwi inzu zazamutse naba zarazamutse nyine ni 20 atambiye 20,000 desa telefone yari yamuzaniye igitenge twavuganye samedi zayijana mu rugo jewe nta mahera nazanye mpeze kandi naramurisha banze tujureke mbanze mvuga na telefone ngupima kene akabutura kabutura izina ni nde perusi Perusi akabutura konyine kaye musonere neza nige mu kirori kabutura ariko bari kumpa nkagakwipira gafite. ibyanje bakusa haruguru y'amazi haruguru y'amazi mbese bitangaza iryanje ririmbe nipima taye riri mu cyumba gani aho ugiye kure mbasha gucya fatira aha kaye none iryanje no kuvuga sindibona ubu nyine nakubwira ngo nudashira ijya desa ntacyo nubwo nyuzi zarazamutse nanjega ni muri mpe nzobazanira ifaranga nahise ubu nyine ndakura ifaranga taye mu nda hazomfate rero nta faranga wazanye wamufatisha uzambarira hano gabanyaho gato uzambarira hano uzamuraho gato aha sawa seruko ntakubabaza iyo dusanga muzehe ntabizi bimutayire ntabizi uku cyangwa nk'ibi aha kakure kene kamfate bene uko oya bene uko karageraho oya kazogera ako taye kurakira muto kusiku taye wapimye guto iyo dusanga muzehe nyane muzehe ko nyimye kandi kuragira ngo sinjasha amafaranga kuragira ngo sinjoze upimira muzehe terega baramurisha umva ngubwire naramurishe umva ngubwire wowe muzehe ibyo ngibyo ntabyo yambwiye sinufata ihuzu ngo njye soma mwikaye usoma intego nabibonye nyanditi mama mizabibu umwana witwa mizabibu yambwiye ngo watanze 20,000 kandi ubu nyine inyuzi zariyongeye 20,200 200 dafite 200 akoraja mu kirori none aramutse ibikirori umva ubwire so nirukanye abakiriya mwenyine sinzogaruka hano nambare sibu ubukwe ngo ni faranga de wowe shiki muhira numara gushika muhira wemere kuzimbiriza isibara ryo muri ntabwo kubwire taye turagitubere gusiga igitenge kandi nizere ko ku mugoroba ngaruka nsanga mwasonera kandi akabutura kanyengereye zahenze ndiko ndaja mu kirori ubyumve uzabisigure papa nijo gasona oya yekeneye muze yazo gusona turi mu gufasha nge nampima yaranduciye ukuguru wowe ugaruke ikabutura urasanga nayisoni wisome isari ko kuzana ifaranga ni 12,000 wowe ukoze ari 11,000 ubu nyine twashyizeho igihumbi Imagina telefone asa kugenda. amavuta y'imashini Nanga ko bivamo. Reba sizi uko hejuru. ni ibihumbi 10 ko twavuganye na muzehe ari 12 mbwira mpindura igipimo ngo zikazo gihe twara akira kuragira ngo
musonere ni ibihumbi 10 nizo twavuga kandi aka gatete kazosigara muzokabike kazovamo kandi by'umwana abatayeri mwamenyereye kwiba bazabiye n'akabutura ndarinda kumushongera ku gitenge cyanjye akabutura igitenge ni kinini haravamo zibiri usone kabutura nk'amahera asigara kuyabike agapande gasigara kabiri kubera kandi nzagashira baragirisha fotokopi ndagirisha fotokopi tugenda bye Perusi karame nyegera nakubwiye ngo ikabutura bari mu gusanira mu cumi kurano mutega amatwi wumva ikabutura ni 12,000 ariko ko ndabona yuko nshobora gupunguza kabusanira kuranga 9,000 ariko akondeshya nubwo gutwara ikabutura n'abandi kubera iki none se muzokambara na nori nyanditse niyo tuzatujana kugira ngo uzane ibipimo ugasanga katakwene tuzaje gucumba ibipimo neza sawa sawa sinzaba jenyine nyanditse hose tuzatujana kuja gutegura tuzatujana mu makwe hehe mu makorari ho aha maze kwizana jenyine aha ntacu genda bazashite 10 oya ni 10,000 kandi nazo tuza gusaba inyana ntakibazo kasure nzisatume kandi ubase mu cumba bashwashwa nziza kweli Usitumie nguvu zako kuwanyanyasa wenzako. Huruma yo huruma. Niko sha. Wewe. Nibiki. Uticha za orandeza bandi. Hey. Pura pemiki izo nibiki. Uzonyicara muzo wa mwana. Abantu bariye karungu nawe usayoza. Baba nani bashatse ko muri viri ibintu zari zagoranye. Yuzuza panzibeyi nababwiye havuyeho ubukobwa butatu hano inde nani ndabuzi se iyo huzu utayica nabishaka ndabizi nakabutura nabi banza ubwire makaki muze kandi je gutuma kose ya dawo tuzosanga umuntu yishakiye abakiriya mvuye kugira ngo mvuye kucyara kwibana bagira ubwire jewe turiko ndavuze tuzoso hano nje mfite ibyo nzasona n'ibyo ndasona ico ni cyo gusona akabutura kandi amahirwe maze gusa kuko aho ngaho urabona ko iyi kabutura urisonera jewe usonera niyo naje gusoma ziba ni pasi kende jewe je naravuzana ndi umutaye ndahuye n'abana umusonera akabutura kagera mu jewe bazavuga ngo je wasonera ntuzi uriya mwana aresha ndi musonera bakina mama amashati y'abapasiteri n'amashati y'abakobwa b'abayumbi nta muntu uzosonera n'ikindi kintu iyo byari bikunze no tangazo abatayeri bose bakazasonera ibintu byiyubashe tasoni urebe wawupima tibibaho kandi ibintu ucishemo washyizemo ubusonere bw'abana bakiri bato bizagukora kandi bakubwira niba ari parametere dore wa mukobwa na telefone ijipo yose irashiraho igipeso amahoro tahe ni amahoro ameze neza ni sawa ni nyanditi none uko nari naje gutora yabuze wamuntu wawe akayima uri ntayo guhezaga ndahari ariko nashitse woshaka woza ukayitora nta kibazo kabisa ndi muri none bahari kugira ngo k'amafaranga ni ibiki kanya kure amafaranga noneho hatavuga n'uduceri sinzi uko yogura sinzi uko yogura ariko nta
nta kibazo unayamba no kuwa Mungu nta kibazo. Nta soni kurumva uza ushaka amafaranga ariko udafise udashingiye gusonera abana ibintu bigufi. Kwaza ngaho muzayambara. Oya birabujijwe aka kazi ni naga gusigira tukigera usonera ibintu. Umva mubwiriza, ndakumva. Ufite abagore babaza usonera iriya ndabizi yuko uzuca amami inyuma ngo uri umupasiteri. Abo bagore tubasonera. Injira muko. Amahoro cyane. Amahoro. Umeze neza. Turakomeye. Umeze neza usanze umwana ari wawe usoma hano. Yari yanyimye ihuzu ko nkuko abura amasaha make yamuje mu boko mpeza ihuzu nyabo. Ngo amafaranga ngo nyuze zarahenze. Wayaje mu ikanzu. Ikanju? Agakanju nyine kagera hano ko kujana mu boko. Agira. Kahano. Ese twibuka imodeli nakweretse? Yes. Turagira kumpera y'isi. Iyo ni iryanje? Tora. Tayine ibingibi nakubwiye unsonere? Genda gake. Wowe gisonda na muntu. Oya ni ukuri kw'Imana ihuzu. Oya iri kandi ntabwo noryambara. Nakubwiye ibintu bigera none iki ngiki nico kintu waje kumpeza njewe. Tegera nkubwira. Oya ntabwo nokwambara. Modeli ni wanje. Kanikwereke. Kwa kindabesha? Numva nkubwira. Oya reka mane kwereka imodeli. Kandi dusanga watsinzwe nje. Sinshonje ifaranga zawe muzi. Nakweretse naho ngaho rigera. None bizane biki wansone. Wansone Ubwenge bwawe urevye ko na jewe iri jipa ryo nubwira nogenderaho. Ico dupfana nukunsonera kaguha amafaranga ikindi niki iso afite ikihe giti mu kanisa nubwo yabarefera nubwo yabarefera gende buke rewe sinzi n'icapfunzanye imfura sino gusonera utuntu twakenyeye bama bambwira ngo uri umupasiteri ngo uzonye ntaco ntwaruzokiriho sino kwambara iryo kanje mu buko sinza kipa bitwike ariko amafaranga uzoyanyishura ibihumbi 30 z'igitenge ibihumbi 20 zo kuri sana n'itike nagendeyeho zose n'amayinite naguhamagarisha nzoza nsona ibintu bija injira torije kugenda wambara kunyere kunanira pero ngwino noneho ndemere wa munsi twazanye wowe wakabutura ndunari ndamutsa ngaka kabutura kabutwara ntabwo nasoni pero bantu ndemere ya modele ndemere kandi bansone numve none abakubita jewe bana basanga mumve imbere igitenge nta mafaranga tora kabutura igitenge wirukana ndarareba jewe Filipo kuba nzi gusona ni mu gusona ibintu bigezweho nta bintu ibi ni bigezweho imodeli agwaye kw'Imana ngahe reba uko ritakubeye mwabaye jewe mwabaye iri shukuru uko ni sengera gusenga wansoneye ngiye gusenga muzi yo ngiye mu bukwe none iyo mu bukwe akira nakubwiye usoneye kandi ujya mu bukwe igihe naza ngo imodoka utazi ubivuga igihe waza ugira amafaranga akira uranyishura ariko ngo baza mvuga uzuca kuri so wambaye akajipo kagufi ukabumva ufite akiriti mama kubera inzomuca urugendo uzishura imbere nayo muhezu ikabutura yiwe tugende ahasigaye amafaranga turahana randevu nzoza asiga amafaranga dore igitenge cyawe ugende igitenge ngende wamusoneye nawe nakujeje ngo uno munsi ngenda mu bukwe tora niwe wambwiye na nyoko nyandi tiki uza dusonera tujya kwa Filipo ntabwo ngo wari ufite ni kubera bandamiye kwa Filipo nyishura kwezi ifaranga ntahonja ntahonja umusore kakuranje n'uno munsi ngenda urakomeye niki ko muri murashwana wowe hujya warabatari bikigiye gusa mu ngiyi narayisonye ngiyi turamaranye meme igihe nakubwira kandi twahoreye mu isoko nakubwira naguze agatenge basa n'agakanzu kagufi ko mu bukwe ntiwambonera kiyanza kuri wa mutayeri mwene wanyu ibyo mu Burundi shaho hora nsonera rabe ikintu bansonera ariko je mbona ari nziza kubwira ni nko kubwira mimi rero nawe wari wasoneye kiratara ndagushimiye tegera nkubwire uyu wanje kandi ukuntu uyu wabikuye jewe taye kiri umuntu wege mu nyamusengesho utari nawe
ntituzomugendera none nantugira nuke ariko nyandi nawe gukora impamvu tuzobansonera kandi mbona bajya muhaze tuguze utwari igice kwa sohoka ntaguterisha nyasigiye umuhungu wawe amafaranga we niba utabishaka reka ringurire nimuvugane ntazotaye amafaranga mbiri izo bishika zanyu murabimenye muri bishika zanyu sinzosaba we nawe nibiki kandi tenge nyaza pero umuhungu yaranze ngana n'umwana wanje gende none amafaranga agusonera singenda Pesa ifaranga yanje avance yakugira Ni ko ugukuba murashwana ni mwana wa ma ariko tayane amafaranga yanditsire mu kirori monitaire keka bateri bikigaye cyane dore amera yarasigaye sawa urakoze cyane none gende ntugatubuka zozo wambara ibintu birebire nuko niho batwigisha reka gende zozo wambara ibintu birebire nta kamaro kabiri kandi ndio muganga ngo kwambara ibintu bigufi ngo n'umuzu yaza udusoresore turi hano kasore urakoze Filipo kwanda zogira zofata impuze musonere umuzi muze nakubwira kuransekera nari mu cyumba naza nzumva uzi igitangaje aho minacheka wala ko bizime kama afite abandi kari babiri akandi kana azajana akana nikakabembe ubusore nabaye itonde mubwire sinda nkanga n'ikanga uzi nikamwe bafite ingaruza yo kwikorera gutira muri kaburimbo niba uzibona yuko udashobora gusonera abantu tukazigira ifaranga zabo kandi nanjye ndabwira ngo nzokuvugira kuko nzobafasha kuko wamfashije ikigambo mu mwanya yewe ibintu birangoye ariko biba byari ngombwa natu bakaza basona ibintu bigufi hakika ya Mungu ahubwo nzemera jewe Filipo bangaye ariko sona ibishimisha abasasa nubwo abajeni batazobishima ariko nje nzosona bivanye n'umuco asoni bazonyisha hari kibazo shika zizo dukobwa nzoga kubita n'indara mu kasho sinzomara ukwezi asoni